و همو دمه رو خوش به تماشاوان هیجا لسر اکران دره مدیا تیوی به برنامه آواز امجاره که دن به پیشبری ونه ده برنامه آواز ده به تایبتی ام دخوازن هر جاره هنرمنده که وخانده بکن جارا بوری حسین جانلار وخانده کربو ایجارجی هوزان شوکی سورچی میوانه میه جرا بجم خیر هاتی تماشاوان هیجا لکردستان دربه کردستان دنوا کردان دا پر انسان می خودی هنر هنه ین سترانبیش هنه ین کو ونان شریکن ین کو جور و جور خودی هنران پر لی مخابن درفت تونه کو ار انسان ما خواه بدن ناس کرن بریا در مدیا تیوی بطایبتی ام دخوازن انسان می هنرمند بدن ناس کرن ین کو نهاتن ناس کرن ام بدن ناس کرن هوزان شوکی سورچی جوانایه که دوره نخواست ایرو میوانه مره که ام هوزان شوکی سورچی ناس بکن کیه جکی داری هاتیه چه دیگه هوزان شوکی ام دخوازن تناس بکن کرم که طبعی گلک سپاس جبوی درفتی لکانال و دیر میدیا تیوی هون اب وقت اف زمان داما کو از قارم بیم ورا از خون خودم ناس کرن از گلک سپاس کم اجی تسپاس کرن جبوی بی وقتی و جبو ناسی نامنجی یعنی جناب جوانی می کرد یعنی هر چهار پارچه کردستانه ابی از تجی چه داری؟ ام بدا دست بیکن از کرد باشور کردستانه ما ناوی من شوقیه عشیرت سورچی ما و عمری من تمانی من 31 سالی اره ترکی در کردستان دایک بوی؟ از خلیفان دایک بوما خلیفان بیزه که کی جان باجاریه؟ دیانا سوران دبیجنه دیانا منطقه سوران اره yani temaşavanın heyeca yekû başvuru Kürdistan'ı başnas nakin Diyanat keve mintika soran yani Süleymaniye herkes zaneke deriye u niziki Süleymaniye niziki havleri niziki havleri niziki Süleymaniye u her var keve berçiye kandil are beli tu simyek sali te de jiyana kadar çıkır Kürdistan'ı من جیانا خدا یعنی این از زاروک چه خاص خواندن کرد؟ ما 6 سال خواندن کرد و پشتی هنگی مهیلا خواندن تو 6 سال چوی مکتبی؟ چون مکتبی بله پشتی 6 سال تو نچون؟ از مهیلا از نچون چما تو نچوی؟ درفت تو نبود؟ درفت هبو هما من دویه یعنی زاروکی نیش با یعنی از وقتی ما بابی خودی یعنی بابی من پیش مرگه بو یعنی متخواست از پیش مرگه از جبر بود نخواست بود پیش مرگه ده خواندن جداهیش ده نخواند من پرچی رو که کردایتی جو خوندن گهداری دکرن یعنی جبوه که دلیمه چون مدویه از وکا کردکی وەکە کوردێکی ئەژی خەبات بکەم وێ زارۆکینێ بە سەرێ مندا ما یعنی تە 6 ساڵە چوو مەکتەبێ شووندا دە مەکتەب چیدا هیچ تو بووی پێشمەرگە هەمرێ من 16 ساڵی بوو هەمرێ من 16 ساڵی بوو ئەزرا بووم ئەس بوومە پێشمەرگە و چێنەت بووش بووی من 2 ساڵی من مابوون ئەما ئەم بێژینێ هەویە 2 ساڵ بوومە مەزم کرد مکره حاجه یعنی سالی ته 16 بود درخواست کرد بی پشمرگه لیبری تو نکار بوی جبری کی سالی ته مزین کرن تکرن 18 سالی دایکو تو نکار بی پشمرگه ایدی از بوم پشمرگه از یعنی از حد یعنی خبات دابون حیا از حد مفر از حد چوکی تو مالباتی دا تو تنی پشمرگه بو یا باوی تجی برای تجی مفی تجی پشمرگه بو؟ نه
بابێ میژی پێشمەرگێ و برایەکی دنجیە من دوو برای من پێشمەرگەنە و بابێ میشی. Yani dema tu bû pêşmerge wê demê bavê te pêşmerge bû بەێ û tu bû pêşmerge birayê te jî pêşmerge bû ev jî pêşmerge bû erê û pişa tu jî bû pêşmerge. Ez jî bûm pêşmerge. Yani malbat hemû bûn pêşmerge. Malbata pêşmerge. Malbata pêşmergan e. Yani em ez dikin yani ji axa xwe ji milletê xwe ji zimanê xwe ji namusa xwe yani ev cemmenîne yani ziman yan jî bakur ev başûr ev rojava rojhilata yani tenê Kurdistanê ji bo ve hemiya pîroz e. Pîroz e û em dixwazin şehîd bikevin sera evê axê û gelek şehîd jî medan e. Ji malbatê şehîd hene ne? Ji malbata me pismamê me şehîd keftine û mêgê me yani mirovê me gelek şehîd keftine. Ji bo axa Kurdistanê ji her perçeyên Kurdistanê bi hezaran insanê me şehîd ketine. Axeke pîroz e. Şewkî te hunera xwe çawa li pêş xist? Tu çawa saz fêr bûyî? Ez zarobûm me kanalê MMC hebû milêt nêrî wextê min dîtin klîpê yê zimanê Kurdî wan saz lê dixist min diviya ez jî fêrî saz bibim, fêrî strana bibim, ez jî pir yani ji bo yekê yani dît nawan yani tiştek dilê min da çêbû min diviya. Yani te MMC temaşe kir, te têda hozan dîtin, te xwast tu jî bibî hozan, destpêkê te stran got, yan te destpê kir tu saz fêr bibî. Me diviya carekê saz fêr bim û piştî hengê ez strana pê rabêjim. Yani pir insan hene dengê xwe xweşin, strana dibêjin, pişra fêrî saz dibin. Ama yete te destpêkê xastiye tu fêrî saz bibî, pişra te stran gotî. Ama dengê te jî pir xweş e. Gelek spas. Erê me carekê diya me ez fêrî saz bibim û piştî hengê ez fêrî strana bibim. Peki dema tu pêşmerge bûyî te çawa saz lê dixist? Saz her min rabû saz. Sazê te tim bi te rabû. Daîm min rabû. Dema tu çûyî nava pêşmerger jî sazê te bi te rabû, te li wê derê saz lê dixist. Herê giştek hevan li min kom dibûn û yani derdora min û gelek car yani jev aciz dibûn wî digo lazim e tu cema bî yani pir ewêdî hene yani Grup erê grupa digo lazim e tu me rabî evê din digo ne tu me rabî. Ji bo yekê pir car acizî çê dibû hema wextek xweş bû van hevala yani giştek ji bo Kurdayetî me xebar dikir yani ew têda nebû yani wextê şerî da yani me saz lê dixist û gişt heva. Yani dema şer da jî tu dema di cephe da eniyê da te şer dikir jî dîsa sazê te bi te rabû. Sazê min bi me rabû erê. Ez bawer dikim niha komutanê pêşmerga her kesî xwestiye tu navwan da bî, tu gelwan bî. Erê gelek cana yani evêne yani nêzîkî me dizanî ez sazê lê dixim û strana dibêjim digo were cema hema tu newbetê negire yani evê neke. Tenê ji me re saz lê. Erê Strana bêje. strana bêje û saz lê erê. Melo di şer da bî jî li her derê jiyanê müzik divê hebe. Yani müzik moral çêdike. Dışarıda jî moral faktörekî pir girîng e. Moralê insan tunebe merif nikarin şer bikin. Tabii dışarıda tenê bi müzikê mer moral nagirin, pir tiştêdin hene, tiştê pîroz hene. Ama müzik jî ji wan beşa yek e. Peki Şewkî malbatê da yek û saz lê dixistin hebû? Ne tu nebûn vê dumahiyê birakê min fêrî saz. Piştî te ew fêrî saz bû. Piştî min. Ama dema te xwast tu fêrî saz bibî, malbatê da kes tunê. Me kesek tu nebû. Te çawa kir, te ji bavê xwe re goj min ra sazekî bikire, bavê te ji te re saz kirî.
مش مپرجي قوتن ويسازك جمراكري وقت هات مالي محرولي دخستن سريوان ديش يعني بر عاجز دبون ديقو تو فيري ساز نابي تو سري ما بر خوا ما خفتشو يعني ما بر زحمتي جوان او كرن حياة فيري ساز يبون يعني بريا كنت فيري ساز بيد مالله يبرقو تساز دي دخست سريوان دهيش يعني سريوان برديش يا تخشينا دخست كشتي كنت فير بوي ولا مي خشيوان شو بر كيفاوان هاد يعني كيفاوان تيت انه ديفيجن اما فيسترانش مرالي خبسازي بر كيفاوان تيتن فكي شوكي تقول از پشمرگه بوم تا قلت از شرق جمامه ما شرق کلیه بتایبتی کنگی لدجی کی تشکر هم برای داعش مشاركة هم بر داعش تشکر هم بر داعش 2000 سال 2014 2014 15 حيا 2016 علي موسل تلسقوف وادرا ودوري اس يعني پیش مرگا شو حيا نزيكي محمورجي نه علي محمور اما تو شو علي شنغالي علي شنغالي از علي شنغالي منطقه بين منطقه سنون ربيعه تلسقوف خطاره دوغات اول در دوره ما پیش مرگاتی يعني برجيك يعني حياة شر داعش يعني ضد شر داعش تشكر تقريبا چند سالات dışarıdan bayi şerri dici daş saleki 2014 حيا 2016 az yani nizike 3 sala evet nizike 3 sala tu nava peşmerge de tem dici daşı şerkir böyle zaten eğer şerri peşmerge u butaybetici şerri gerila ne var muhabın peş daşı dikarı bu axa başuye Kurdistan'ı dağır bike zaten bir şerri peşmerga u bir şerri gerila daş tekşu tekşkandına daşan yani gerila u peşmerga yani daş tersavan tane Kurd bu. Şu Kurda tırsan şerri yetici Kurda var ki düşmene fay yekem nasıl kırın. Zaten dünyacı dizane şerri Kurdalı dış daşı meşan neba iro daş seri dünyayı belayeki daha mezindir bu. Kurda daşı tek bir jüberviye ikici daşı Kurda var ki düşmeni yeken ilan kır. Ulu her deveri lehember Kurda xwast serbikeve le beli sermeket. Ne sermeket. Yani hoşi yani tersavan haya yani نهوجي من بحبالي خوراتهم هرو بيجن يعني هنا هما جارك دن او نقارن خيرتاوان نما يعني او بين دردوري يعني بين همبري كرداب مسكن تكيليته بحباليته يه پشمرگا هي نها هرو وارا داخفي از هرو وارا داخبن بيجم چهيا جماعه چنيا داعش هنا بيجي نقلك يعني هنا كيم بجي يعني شري مناقن يعني شو بيجي يعني تالوكا داعش هيجي مقابل هي لهمبر داعش لازم herkes şiar be. أري برای شوکی تو تگوسی یک سالی من و چند سال هاتی اروپای؟ 5 سال من از هاتیم آلمانیا. yani 5 ساله تو هاتی اروپا و آلمانیا. بله. جیاندی کجا باجاری؟ از هریم آبادم بودم بیرک لکیله. باجاری کلی. نزدیک استراسبورگیه. آره. öyle jiyandی کی. آره از. امیرسر روشاته جیاناته یا اروپا باخن. هنرمندێکی وەکێتەن مەدیتیە دەبێت ئەم دخوازم گۆدارجی بکەن تەنێ ناقفن و تەماشاوانێ مەژی ئەس باوار دکم
هیوی دکن که تو سترانه که خوش شوان را بیجی تو چیش برا بیجی؟ از استرانا لیلا بیشم سترانا لیلا آره جبوی تماشاوان هجا از دخوازم دلیوان بیته کرم که فرمون دسته و دویته ساوه اوزان شوکی سورچی بمرابو پیشتی 2 دقیقه دیشون دا تماشاوان هجا امجار دن پیش بریوانه تماشاوان هجا برنامه آواز بردوام ره ام دخوازن شوکی به تایبتی لسر جیانته یا اوروپا کات چو هاتی اوروپا بته چو بو جیانا اوروپا بته چو بو تفیری جیانا اوروپا بوی نبوی هنه ایکی لسر وان مجالان هم با آخفن تگوت تو 5 سال بری هاتی آلمانیا چوا کسی که وقتی ته پشمرگه کردستان هات اروپای جیان اروپا بته چوا هات طبعی از وقتی از پشمرگم متخواست اجی نهوجی هل کردستان باشور بمینم همه جیان من هو صادفیه از درکبم yani جبر هم سدام انتو مجبور مای درکبی اروپای آره مجبوریه که از راتم
درکفتم لیده هاتیم افرجاش الفردا جیان دو جورت جیانت هنر بر وقتی مروف ماها ایک سالا ایک پر عاجز دبه پر غمگین دبه هما ایدی فیری جیان اوروپا دبه نو yani despeke zahmet bu pişrat da fer buy. اره دست که پر زحمتا هیا مرو فیر دبه یعنی جیان اوروپا نو از فیری ور بوی ما جارک دن Türkiye bajarı Almanya may despeke. دست که از باجار بیبراره بوم Bibrar. زیگمارینگن Aha. اره هریم بعدم بودم بیرک Pişrat hati keli. پشترا از هاتم کلی نو از کلی دمینم Peki şevki Avrupa ile Almanya bu taybeti tü akrabayı da hene? Merfete ye müzik kesli Almanya heye. کسی که من برتنا نه خوی من نه بری من Ne babu diyatetune. نه بابو دیام استانی مالبر اما پرزورا و اما حوالی من هنه Ha yani tabi akrabatının ama işte dostu heval şey bu. اره دوستو حوالی من هنه گلک Utu bu anra demek ki kaç der bastık kez bu arada. پر خوش در باز دکینه که حوالی من برتنا بان مام چی دکیل Bəli. Temaşavalın heca zveci bejim şevki buxa sorane liberi kurmancıcı başta akıfen yani hamu Kurdin soran ve şevki kurmancı nikarın bağıfın diyare ku şevki firji de nava Kurdin kurmancı da maye. Ne oldu? اره tabii Yani heva dostiteyn her çarperçeyn Kurdistan ez boğardıkım hene. انا حوالی من پرن اجبوه که از فیری کرمانجی بوم Peki şevk tu le Avrupa hüneri xwe çawa jiyandaki çawa li pêş dixî? از هنری خو از به حوالان رادار دکبم سترانا بو خود سترانا دبیجی Tu mala xwe ji xwe strana lê dixî, strana dibêjî. دعوتا کبیتن یا حوالی من مناسبه کبیتن یا تلفنامه دخن بانگین دکن جمرات بیجن ورا لازمه تو بی جمرات سترانا بیجر سازه لی بخا ایدی خوش در باز Yani tu dikî davet tu şahiyen hevalu dostên xwe. یه حوالو دوستی تنه حوالو دوستی Komekî heye tu bi komekî ra kar dikî yan na? نه از تنه ما Yani vê gavê tu tenî. ویگا به تنه Hê te komekê çê nekiriye bi komekî ra kar nakî. هم من چه نکریانه Ez bawer dikim tu komekî çêkî yan jî bi komekî ra kar bikî wê daha baştir be. آره اما پلانامه هیا اما زمان دویتن و Yani peşen rojê de tu dixwazî komekî çê bikî. آره 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 Peki şevkî jiyana xwe tu çawa tanzîm dikî, devara xwe tu çawa dikî? از وردا از بربره دی شغلم Yani berberî tu pora çê از dikî. پورا چه دکم از Li kê derê tu fêrî berberiyê bûyî? از ورا فیری بربری بوم Li Avrupa tu fêrî berberiyê bûyî. اوروپا چهار ماه من از فیر بوم Ew jî hunerekî ye. آره آره Yani tu li Avrupayê fêrî berberiyê bû û niha di dikanekî berber de kar dikî. آره 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 ابجی یه برای که من اولا که گلک یه Ew ji Kurd e, diğer Kurd e. اورفایه Ha. يعني ويت خواست وي ابي منكر يعني جمراغو تورا جمع لازم تفيري بربري بي ابجي بوي تباش Ha, tu cem fêr bûyî, niha jî cem kar dikî. اري اري براي فريد انسانك پر باشا پر يعني دخوازي حد ناقص يعني حد كردك حد بيتنفرا او دخوازي علي كاريان بكا يعني فيري كاري باش ببن فيري بربري ببن فيري حد كاري دين بخبري او ناقص يعني تو
انسانك تاني بي كرد بيت الفرا بي كسك اليكارنا بأبدو خازة او اليكاري عوام بك. Tamam. تقول از يعني بريا برنامج تجمع قلتو از سازجي فيري زاروكات كم. آره ما نوجي چارپنج حبكت زاروكانا از نشاوان دكم از دخوازم زاروكي ما كردا امشي فير ببن فيري ساز ببن فير اف كلتورا ساز كلتورا ما كردية رسانة. يعني تدخازي çava kutu feri saz buyi bu sajji saz feri zaroka beki zaroke kurd zaroke kurdet are naha çend hab xandevane tehne ça penc hab penc hab xandevane tehne are temaşavanın heja hun le kele le Offenburg anji le Strasbourg'e jiyan dikin bu xazın zaroke xabişinin feri saz bikin Hozan Şevki Sürçi amadeye u jidlu can txaze alikali j zarok arabike zarok kurtre taybeti feri saz beke buraya dere medya tvci dikarı bigehejin Hozan Şevki Sürçi vekidin Şevki tişteki xazi beji tişteki ku tejbir kiriyet tu xazi mera beji هي ناس تاني سباسيا تلفزيونا و تيفيا ودكم جبوي وقت جبوي زماني كون كارن و ازيت كيشا و زحمت كيشا وندخوازن او قورتن او جواني مين كورت يعني بلا بين ناس كرنا بين ناس كري اب برنامج پر باشا از گلک سپاسیا ودکم از کیف خوش بوم ناسینا و سپاسی آره تشتکی دین من نما توی چیش میرا بیجی تماشاوان را بیجی جبو تا چه آماده کردیه از استرانه که هنرمندی می رحمتی یا آرام تکران سوزانا آرام تکران آره جبو تماشاوان هجرت کینه دیاری بله Kirim becevanim beyaz kurbum tu bajzanim beni daram tevejan bacı te bayzanim beni daram tevejan bacı te bayzanim Yaman beşine da bekes mama eldeni da kula dilim içimmesin eyne bu dirogida kula dilim içimmesin eyne bu dirogida dermana rehet nabe beni kure cevan nabe be dermana rehet nabe ey famteli ve eyfi emerle çare nabe ey famteli ve eyfi emerle çare nabe destetev daveta hoşbe gelek spas temaşavanın heja em gehiştin davya bernameya avaz
despêtê de jî me gotibû her çend roja carê em ê bernameya awaz ji we re çê bikin û ji bo her bernameyê jî em ê hozaneke û bi taybetî jî hozaneke nenaskirî vexwende bikin. Berya bernameyan biqedînin ez ji heval qadir re jî spas dikim wezîfe kamerevanî ji me re kir. Ji hozan Şevkî Sürçî re cardin spas dikim. Eğer hûn bixwazin bigehîjin hozan Şevkî Sürçî bi rêya Deremedya TV hûn dikarin danûstandina bi me re çê bikin. Heya careke din bimînin di xweşiyê de silav û hurmet ez ekranê ji hozan Şevkî Sürçî re dihêdim. Hûn hozan Şevkî Sürçî. Nece, nece, kay nece, le panderan